IPS officer, and even his MP position was taken away, all in the name of striving for peace. While he was in Mizoram Peace Committee chairman, MNF and the Indian government signed a peace agreement in June 30th, 1986. In 2019, MZP organized him for his unwillingness to let corruption influence his career. Tuna chuan kan khwalian pu laldu omah Mizoram Chief Minister Thusoy Turinhun kan hlade. Katisen zompui unau du taktu munfrang franga mani inseng sava mizode mangtura local zong songte kele kachung tele zoram mipui mingin chibai kabu kachu. I would like to express my special thanks to Mr. and Mrs. Vivek Chowdhury, First Secretary of the Indian Embassy here. Please give my regards to Vinay Quatra, our ambassador here. Kumsang nile som akhan kan Chief Minister zom tak pulal than hol atenu pain mizode hi an lo man pui to chuwa kumsang nile som ni khan mizode ya khwal lianatan minron som to kha ania COVID-19 awangin local arem talovani amaro chu September ni sari sang nile som ni sana LPS Stadio Tangin online in lim takin kan lo mang ho to ani kha hei tuna amun nge ya kan mang ho thei ta hi alom om tak zet ani in milodon sondan te hi kan phulova kan lom tak meu ani khovel puma zo fa ten in unaw na le in pum khan na nget zok kan lo nei thena tur thinlung puchingin he de hi imangang in lama natam tak awma wangin kan chamri mandon lova Chin community USA in Chin New Year festival a hual lianata na min som na po kan ron nang man talova October tha Chin community of Indianapolis in Chin Cultural Day celebration a hual lianata na min som na po katilotling don thei don lova in misom na tehi zaom tile chungin in riat thiam na kangen tak meu ani India Sarkar Ministry of External Affairs riat puin kan lo zinani kan program en kim hi Ministry of External Affairs in min riat pui vek dona atul chuan Consul General te point min troi om sel dona voina po kan riat angin kan First Secretary te nu pain min non troi oma tuna External Affairs Ministry kan Minister ni Mek hi kabatsmet ani boka maniloka aizola kanina lanste kan eitlanga sutiang chu ani awangin kan thiltiang kim hi min riat pui angaya tunlai hian abik takin Manipur te buaya Bangladesh abuai tharlea Myanmar ram abuai na sa emema chuta chuan khang zong song low and call to kan ni awangin India Sarkar puin angai ven lea mimal tak puin mo phorna rip tak ka kowa hian nga ania chuwang chuan mimal angte pol mal angte a in mu fal te kha arem don lova film khur tak chungin engkim kan tia kan local na te po min lo muwa te puin du ti kan thria maro chu Sarkar lamin min lo bo soma min lo dong songa kan thlen na tur security le engkim po Ministry of External Affairs riat puina veka thilruam man angai ni ti kha kan soidua chuwang chuan duangin in mu na le khatiang te om theidon lowama ro chu kan hun mi puyanga kan man tlan na hi rem changa atam theyang ber kan lak angai don ani ten Washington US Trade and Development Agency tenen project poimo taksoi tur kan nei boka kan hun hi program poimo kha vek awangin
hoi khoton na hun po kan nei don lo ani enak tu ka hian official programming kan khat so dona chu wangin mi malemo pol malemo ko ran emo amal puala asranga choi le in ko marem chang don lova Maryland le Indiana police meeting na muna mi zong zong lo tol vek turin kan som chewa som big tu ma kan nei lova kan zawa ya tan local kan ni meeting na muna thu soite zona te kim zalen tak le zau takin kan nei don nia kan Bible a chuan tir ko te thilti bung som pasari chang som ni paruka new version angin kan chiaranga leichung mun tinom turin thatu pakhat atangin namtin adina antan hun bi te thlia saka anom na tur ri te po akham saka ti kan muwa keini ho he tu tenge kan ya thatu pakhat atanga khwanun nama adin kan ni vem ti chu voina kan thupui bertur ani don ani ka tu soi hi mizo trong le English in a copy nakinan laron sem anga angai nom don lova amaro chu kaini aya facility nei thazok le thang thar mi thiam zok te so chua chu dua linglo tak chunga ron in buat sai kania research paper ang deu lek ania wangin angai nom bak don lova maro chu poimo don ani pakhanna chuan lusai mizo ti hi kan khel masapot don ani lusai ti hi kan pian pui nam ming generic name ani lova namdangin min ko nani lusai ti chu lusei atanga lak ni na langa ma se lusei chu mizo nam peng tam tak zinga pakhat ve mai ania min huap zolo chiar pui ma saber sang khazakua pakhata khan mizorama mizo inti tu ma an la omlo mani chibing hing lusei maral te pai te poi te maral le adang te ti vekin kan lain ziak lunt ani chiar pui ma saber census ma sabera mizorama mizo pakhat ma kanomlo kakha lo chin cheila sang khazakua somlele paruka political party ma saber mizo union allowing ta zona thak peng sang ten kan zawa ya kan naming nomenclature tan mizo chu official man alonita chiar pui ma sabera tanga kum som ruk ahanral meu chuan sang khazakua som ruk pakhat sensa sa chuan mizorma mizo inti za somrial le pariat point panga kan lom tani so the kop chuan kan zawai deuh thoin mizo ti nomenclature chu mizoram chunga mi te chuan kan lo pom ta amaro chu thil poimo deuh mai chu mizo inti zinga hian mizo nam abil tu ma kanom lo mani nam minga mizo ti mang tu ma kan omlo kan zawaya huap ming ani tok mai ni chu wangin lo inti mizo bik te kan lo om pal theya he hian in pum khanna dal the ni ti po kan soidu ani adon le chuan ku ki le chin ti hi han soi kop leila kum zale somni pariat liam ta khan Chin Hills Regulation 1896 chuan heti hian alo rikota Chins include Lusais, Kukis, Burmans domiciled in the Chin Hills and are habitually resident in the Chin Hills, the inn. Kumzale somni liamta khan G.A. Grierson chuan heti hian alosia. The term Kuki is an Assamese or Bengali word applied to such hill tribes of Lusais, Rangkos, Thados, etc., who were residing within India. On the other hand, Chin is a Burmese word which is used to denote all various hill tribes living in country between Burma and the provinces of Assam and Bengal. The word Kuki and Chin are thus synonymous and are both primarily used
for many of the hill tribes in general. Therefore, the word Kukichin was coined and employed by early researchers. Tiin. Tahian a reference kada zela H.G.A. Grierson, The Linguistic Society of India, Survey of India, 1904, Volume 3, Part 3, page 123, Calcutta Printing Press, 126. Ani, kang committee am 10 inon enzuidon niyan. Kum somsari paruk liam toa khan, Chin Hills Act 1948 chuan hetihian aloda vea. Chins referred to the indigenous ethnic groups inhabiting the Chin Hills region in Western Burma. These groups include Chin, Kuki, Lai, Mara, Matu, Mizo, Zomi. The Act defined Chins as the various ethnic tribes residing in the Chin Hills district who share cultural, linguistic, and historical ties. Tiin. Kumsungale pangaliam ta khan Chin Affairs Minister chu Puza Shelian aniya. Cabinet Minister ani. Ambassador to France, Holland, Spain, Egypt le Nepal te anibok. Sangkazakwasam sari panga Ambassador to Nepal ani lain Dictator General ni Win adulo wangin USA political asylum alani. Puza Shelian chuan hetihian alozia ka. Chin he call in official an man aniya. Nima sila an mani chuan he ming hi an mangai lo. Chin ti hi Chin ho thumala a om lo reng ani ti in. Reference Chin Dictionary and Grammar by M. Jordan, Paris, 1969. Kum somthum pasari liamta khan B.S. Carey chuan tihian aloziak. These Chin tribes, called Mizo in India, led an uninhabited existence till the end of 19th century, when the British administrators undertook surveys and expeditions and demarcated boundaries 1935 for their administrative purposes, dividing the same people into Lusais within bracket Mizos and Chins in India and Burma, respectively. The in reference B.S. Carey and its intact, The Chin Hills, Volume 1, Inner Flap, Second Para, 1987. So this one, Hang Lusai, Kuki, Chin, Titahi, Kan Pian Pui Nam Ming, generic name, Aniloni. Namdangin min ko na may aniti, kan chiang to me. Atira heng mingi kay mani poin kan pungay lova. Alore nuwa yan lungoy takin kan puta mainin alang. Trang taran lo piang zela kuki nan lo piang at chini nan lo piang a. Kan nam anitak take mo kan tia lungoy takin kan pomtani. Atira chuan kan niti po kan infriat lo. Kan nam ming niktak chu anilo ti ka ron finfia katumani. Tuna zo ti vetung. Kum sang khat za som rukpani zet liamta edi zariat som rukpani akhan. Indo-Burman chanchin ziak tu Chinese historian Fan Cho Chuan kan pipu te chanchin ziana zo ti hi alo mang dai to. Kum sang khat le za le som ruk le patni liamta akhan. Chinese historian Masa de Chuan Zhou Tin Min Lo record anichu. A reference to Chin Hills Linguistic Tour 1955 University Project by G.S. Lewis and Journal of Burma Research Society, 47 June 1959, page 1. Kumzani somlile pakat liamta sang khazasari somriat Pathuma Khan Catholic Father Vincent Chuan Ale Kabua Zhou Ti in Aloda Vebok. Reference V. Sanger Manoi, A Description of the Burmese Empire, edited by Jardine, Rangoon, page 43.
Kumzale Somthum Pathum Liam Tokhan, Northern Chin Hills Political Officer, Rundal Chuan, Tihian Alozia Kani. Chin Ming Hi Alo Intran na Kashelo, Kol Trong Ani Karing, Chin Ho Point Omzia and Trebiglo, Zo Anintimaya, Pakat Aitama Chuan, Zote Anintile Mai, Alo Tibok Ani. Reference FM Rundal, Manual of the Chin Dialect in the Northern Chin Hills, Rangoon, 1891. Kumza Somthum Liamta, Sankazariat Somkwa Palia, Zorama Missionary Lochuak Masaber, Reverend Zais Lorraine, Pubuanga Kanti Maika, Zuchuan Dictionary Siama, Zo Tihi Lusaitele Anvela Namdang Temingani, Aloti Bokani. Reference Zais Lorraine, Dictionary of Lusai Language, 1940. Calcutta Asiatic Society, Aizol, TRI, 1982, page 560. Kumza Somnele Pakwa, Liamta, Sakazria Somkwa, Panga, Khan, Chin Hills Optu Masabir, B.S. Carey, Chuan, Chin Ho Zong Zong Huapa Anin Ko Natsu, Zo Ani, Alotibok. Reference B.S. Carey and H.N. Tact, A History of the People, Our Dealings with Them, Their Customs and Manners, and the Gazetteer of the Country, TRI Aizol, 1976, page 23. Kumza Somni Liamta Sankazakua Pali Khan, India Ram Trongte, Zirchian Tumabei Masatu, Grierson Chuan, Lusei Ho Le, Marlamachin Ho Tam Takteang Bokin, Zahao Ho Point Zo Aninti, Atibok, a Linguistic Survey of India, Volume 3, Part 3, page 109. How many? Kumzale Sompani Liamta, Sankazakua Sompania Khan, Thomas H. Lewin, Tanglian Kanti Maika. Kaka Sankazaria Somsari Pakat, Atranga Somsari Pania Sab Ho Lolian, Valian Kanti Maika. Kamituma, Mizoraman Run Truman Ho to Pakhania. Tihian Anina Loziak Vebok, Heng Ho Tro Bulchu, Zo Ani, Alotive Miabok Ani, A Fly on the Wheel, or How I Helped to Govern India, Tia Khan Ziak Ani. Pu Vum Kohau Kha, Hum Sankazakwa, Songa Panga Tranga, Sankwa Somsari Panga in Kara, France, Cambodia, Indonesia, Australia, Hungary, Te, Burma Ambassador Aniya. Zo fate singa ambassador ni Masabirani, Hetiang Hian Aloziak Ani. Chin Hills Gazetteer Zo bracket Sunga Chin, Anti Le Kuki Anti Chu. Burma, East Pakistan, Bangladesh, Tunatson Nito. Le Assam Ramazo Natlak Zong Songte, Ming Diktak, Zo Tiatlak Miselachuan, En Kim Afel Ten Totur. Tin kan ambassador Masabirin, Loziak Bok Ani. Pu Vum Kohau, Profile of Burma Frontier Mail, Bandung, 1963, page 297, Akan Katiang Khan, Aziak Ani. Suanin, Nisom Pariata Trangasom Pakuame, Sankazakwa Somriat Pariata Khan, Sampaya, World First Zomi Conference, Aoma. So that's one kan zavaya min huap to ming atan kan nomenclature atan zo tihi an pom ani. Heng recall luya trangichuan zo tihi kan zavaya kan pian pui nam ming generic name chuni in alanga. Kan trong kama po zo tui thiang zo tlifim zo ar tui zo vok zo siam zo puan le adang te kan ti thin ani. Mizoram UT alone Tirkhan motor number depo ZRM ZRE ZRZ Tivek Anitrin. ZPM he Zoram People's Movement Tina Ania. Mizoram People's Movement MPM Anilo. ZPM Ani. Mizoram Nilovin Zoram Ani. Zo Laika Lo Chin Sewala. Kan Ruai tu ten, kan Pati Ruai tu ten, kan Paul Andin Tirhian, Matlir Tui Taknain, Mizoram Nilovin, Zoram People's Party Tiin,
ming hi an lo sa a zomi te kan tia mi zo te kan tia malamada kan oma nung lamada te kan oma kanin nial pha thina chu wangin history atanga han chui po hian kan nam ming dik tak le masaber chu zo ni mai hian alana wangin chu chu kan party minga po hian iputeng tin kan hroi tu ten an lo rel ani voina hian rotna kasiam ani haulova ke aya mithiam zok facility nei thazok te chou chu ka tum mai ni nomenclature hi in barlui imposed cheni lova nakina chuan kan zawai kan pomtlan the nam ming min huap zo alo la piane ro chu ka be sei tlat ani kan ram lu chin kan del chin ram zaw zong hi Cornell AS Rate chuan India Burma le Bangladesh a zo fa te del chin ram zaw zong chu hetiang hian alo record ani 21 degree to 24 degree north latitude le 92 degree to 94 degree east longitude in kar chu chu kan omna ani zoroin UNOA memorandum athelu nisom ni thanga sang khazakwa songkwa panga khan zofa te delchin ram zaw zong chu square kilometer noi khat singli sanga le zaruk ani anti engzang kan ni chia hi kan chevela population statistic based tur mumal nei ahar ema wangin riat ahar sa noi somnga te chu kan ni fim tura mi then ka chuan an soini ten kan chen ram reng a hian kan in kara namdang tu ma tlazep om lovin ram thleng in zomin voin ni thleng hian kan laom veka ei pathian mal som na kan don ania kum som chungin chanchin tha kan dong kim vek bok ani trong chung chang an soile lok ila zo nam zinga hian R group anoma R lamri group anoma Z group kanom boka R anei veloni ten mi pale me chaming to pa a le I da lo kanom bok ani sentence dina hian subject object le verb om zela linguistic te chuan heng pathum in don dan inang lo chu thla khat ani theilo an tiani zofa te tonga chuan object amasabera subject in asuya verb anunung berthina ain dot dan a sequence to OSV object subject verb ani chu sub tonga chuan in dot dan chu SVO subject verb object ani dai thunga chu wang chuan sab ho te nei hian thla khat kan ni theimia lo ani chu tanga chui chuan keini ho hi thla khat kan ni ti kha tong atang poin nem nge alo ni le ta a ten common language kan ti po hi in barlui chi ani lova apianin alo la piang chuak maya kan pi pu te hun laia thiam hla te lado te kanen chuan man lai chuan tong thum hun kan mang thin ti a riat thei ome tin ZPM sarkar hian kan nam tro bul chui chuak kan in tiama chu kan lati man lova year of consolidation te kan puan me ka wangin amaro chu kan nam tro bul chui chuak tu tur din kan tum ani Chin Lusai Conference 1892 hi voina hian kan soilang du boka British in ti luina min of nu khan kumza som thum pani kalto ni som ne pakua January sakazriat som ko pani khan Fort William Kolkata kan nam kalzel dan tu relin Chin Lusai Conference an lo ne ya chuta tel te chu Lieutenant Governor of Assam Commander in Chief Madras Chief Commissioner of Assam, Chief Commissioner of Burma, Foreign Secretary, Military Secretary, Quartermaster General in India tenni. He conference a hian vai ho emo, call ho emonen, nam rang in anglo kan ya wangin, asranga rorel na pakat Commissioner of Assam nuaya minda vek antuma, ram pakat, rorel na pakat nuaya turin.
chumi an ti thei ma chuan in kalpona kong pui te siam phot ni se tian rela ma se hei hi apui tling talova chu kan tuar ta a tuna hian India Burma le Bangladesh a kan lo in tender zotari ani tisuan zalen na kan sual dan hi an soile lok ka duwa zo fa te singa zalen na sual tu pasaber chu Chin Hills atranga MP pu Rangnol of Thantlang ani Lieutenant Colonel Son Kopawa asoma ani hian chu le tlangwal thren khatenen sang khazakwa samrupalia East Pakistana training nein sipai somthum training anzuk neya Provincial United Chin Government andina Prime Minister Chuan Tun Khopum Biate Defense Minister Lieutenant Colonel San Khopau Foreign Minister Rang Nolte Anni Ei zo faten independent kanpuan mak sakber ani Son Khopau he Nagalana Samrai Fulinan mana Tun Khopum hi MNF kema athi ani Chuminua chuan Mizoram MNF 10 sang khazakwa samruk paruka independence buang vele a sang khazakwa samriat paruka India nen anin rem le a Tripura sang khazakwa samriat le pathuma Bijoy Kumar Frank Kholhovin Tripura National Volunteer andina nisom pani thariat sang khazakwa samriat pariata India nen in rem na an siama nisom ni pathum Onisom ni Tlatum Sankazgua Samriat Pariata Chin National Front Lopiangin Tun Thangin Zalenna and Sual Zuya Zalenna Sual to Paul Dang Tepo and on Omcho the Zel Ani Manipur Lama KNOT UPF le ZRF le Adangte Anomcho Zel Bok Heng Revolutionary Group Kanti He Tam Tak Kadneya Indianapolis to Kasoy Naturahian Heng Hilutsil Katum ani. Tichuan Katian Khan kan nam hian zalen na alo sual to trina kan top nei ro chu khang kha ani. Voina hian chul kat kual kan ni ti hi atharin frenon leila. Khovel fiata ring takin ipuang chuakang u. Lado cham trin in thoi trin pui thiam nei thiam hla nei mitthipum trin piaral ga idan thumun nei thon thu inang nei Lal nei trin, good mang trin nam, in nei na me chaman nei, do kanga in sa trin, lung tu patum nei, me lam sa trin, milul la trin, lo thlo na in lom trin nam kan ni. Kum sang kazkua samriat pariata Zoro movement khan atum chu, zo reunification within India, ania. Voina hian India, Burma le Bangladesh om zo fate song song hian. India nuai ro rel na pakhat nuai om zai hi kan railway theyangam le. Tun lai geopolitics in lumlet mek hi ngun takakan bi chuan. Ma na nama min siam tu khuanu khan. Mun khata kanom ho theina tur kong hi min hon sakdon emoni o ati thei ani. Hemi konga hian mi mal ang poin mo ponalian tak ka kova ain gat mek ani. Ezo na hi min chan hun kalong ha reng don ani. Athak deba ngam lo chala chil noma. Arwala sarkar pathum tekan do mai chuan kan chok matang. So wangin vision nei kan kultur ni. Film khur takin kan kultur ni. Voina chuan single administration within India. Chu kan rirwa kan da pot angai. Apia lam chu soi kher trulo. Chu tianga chuan step by step in kan nam hi akalanga. Nam tlem te chul po chu lain thurwal lo le ngal. Lain tender le ngal. Ethnic group thumun po lain kap du thisen lain chua du te kan ne tu na kan ni meka. Indianapolis ka thu soi phei chu anaviau don ani.
khang zong song in pum khat net I thei na tur zong tur a local kan I voi na hian emi zo de mang tur a local hi kan ya emi zo de mang tur a ka local chan lian tak a phe na om su kha in pum khat na kha ni a hau ngai kan hawanga azil ngai kan zilanga international level a te po rem na le muan na zon pui tur thatak tu na hian kan nei to a he to pin chu lampang chu kan la soi le tur alani dona voina ro chuan khalampang khathui tak kan soi thei ri lovanga ke ni zinga aya soi trul na mun te po om mai theya eng po ni se ke ni helaya om te hi mizo de mang tu te hi ri ru zau tak puwa kanom angaya trong dang lam deu kan trong ni lo min lo soya mizo e mokatia alo ni lau ma pai te alo ni reng mai ti ang chi te heng trong kam te hi mang lo tu ra kan phim khur angai ma suwangin thei top kan suat la nga eng ti kai mo chuan tun lai khovel politic in lum let hanen hian enge moi chu apiang don ani achan chu kanuna Burma Bangladesh le Manipura chengten har satna antok ani mani loka Bangladesh ami ten antok thar le a chung zong zong chuan tu tengen bel kan ti chuan Mizoram an bel ani tunai hian chu tiang displaced people and call make lai chu singli chuang eng lai point kan nei reng ani Prime Minister Kafrila Home Minister Kafrila Finance Minister Kafrila khang zong zong kan so mangaya sikul ten kaldwa eng kim kan ti sak angaya damdoi ten mamoni chumi konga chuan kan Prime Minister le kan Home Minister le Finance Minister te chunga lom thu ka soidua kan mamo kan thente in hong takin minti sak zela poisa fai angte akha so nilo akain angtein vaibel setam tak in seng savin India Central Sarkar hian heng kanunau ten kolna kian min pui renga ngwal pholomin kanom thaipa ani chutiang boken nangni point thei top inon swati country a in sen so don zong songa lom thu country chuwa MSA point Chief Minister relief ana tranem tak inon tho to ni mi rang in inon tho to ni alis kan nei veka receipt pek vek chu po kan du bokani tun truma po yan in rilwain kau na sa ti country a zorama kan har san net in chimia tan chuan in rilu ngai to na te in lo senga midang te ta na luang chuak turin midang te tran pui tu ni turin rilu in seng me kan ni ti te kan ria thian kan thamong ema kan lom tak meu ani ti chuan hetianga Mizoram kan han pan khom chur chur na atang te hian in then thei kan ni lo ti hi achiang maya abik takin Mizoram om te kan poimo te ema kan lo don sona kan lo kuang kwa thiam angaya ti chuan chu chuan rural na pakhata min nuk lu zel don ani sarkar na kan lak tir khan Prime Minister le Home Minister in boundary fencing tiangai ti min hril ani kati lai khan khau takin India le Myanmar in kara border fencing ti tumna omani amaro chu India po hian ram zau zel adu ve thowa akhan barat vision anne ni akhan barat chu greater motherland ani Indo na ompo ni lova waging a war po omani loglaya indai dan na bang inron ti ani ngat chuan kan ti sen zom puira le lam triau ra le lam mom chin hills area om zong song ki India ram lam anon mel to ngai lawang border fencing kan ti ruala lo thleng tur chu halo China ni chatua nin kan ko ei to lawang chu wang chuan kha in duem ni tin kai point ka hril fia ti chuan
chu mi nu lama kan in mu na reng reng chu lampang chu an soi ngai to lo ani chu wangin voina hian heng thu te eng tin nge eng wang nge ka soi thei din muna dinga ka in riat wangin ka soya kan local lama kan local zan akhan external affairs minister nen po phone in kan in bia de chuan malak tum na te po a oma amaro chu USA kan sin photanga ka hona chung chu kan ti don nia ti in kan in thla ta a tiang chuan kan tan khowela hian thil thar alo oma om chho zela nge ni UN resolution on the rights of indigenous people ti te po kha alo om chowa ranchan tur te kan nei chho ve mek zela he khowela hian te tak te a in then rang noi lovin ramzau tok ve taka hian namro pui taka kan pathian hian min din atum mek ani ti hi banga inziak ang hian tun lai geopolitics virvel hian in chu min ril ni in ka ria chulam ril ru chu uvek thei turin ka som non le chawani lalpan mal som chu ro se kalome